H.Bhavan Imphal R.K.Gorani na pau pazari ahanbada maruiba pau Security Force na akang nabapao mapangbadagi ngasi ayu Kaksing Zilagi manung sanba hiyanglam hiran may moran balambida thibu humbagi thabak sa thabada kusuklay sing pagat kre ngasi malemgi autism numit asi Manipur dasu tungan mafam sing na pangthok na di lakadaba Lok Sabha Mikal gidama Pradhan Mantri yauna Rashtra Dal sing sangnai rebelu sing basing na magi midep sing gidama board komgi thabak tamna kan khatlakli amasung Lebagas ki mafam kaya lakadaba tha ani makhai sida kahena sabagi phiba mayok nagani hairi Security Force na singda ba mafam singda thiba humbagi thabak chathaduna raija asi tangdu laitaba phibam hanjilangna bhotna duna lakli Kaksing Zilagi manung sanba hiyanglam hiran may moran balambida akang nabapaw mapangbadagi ngasi ayuk pung taglom taba aduayda nupi kamando singyawna Security Force na thiba humbagi thabak chathadaba kusukulay sing pagat ki Pagalaba kulay sing adik manung da magazine yawdaba nongmay ama hand grenade ani tube launching IN ni amasung camouflage ke bulletproof jacket taruk yawri Pagalba polam sing adu hiyanglam police station da makha taba ain githabak lakot na basina kre Manipur Police Control Room na thokpat cherola man hai haukiba pung kun marias da raija asigi tongan pham sing da thibu humbagi thabak chathabada KCB taibangan ba kangpui kadarama Thobal jila dagi phagat ki pharbe mi adudagi pistol lama kapayal ba marut tara detonator yaw hand grenade ama gari bolero ama yawna atei polam sing phagat ki amaromda National Highway number 2 Imphal Dimapur lambida security akan ba sese thorangaloina na pochipobo gari chani kunithoi Imphal tamna purakre National Highway ani Imphal Dimapur lambi amasu Imphal Jilbam lambi da gari chathok chasin tawbada khudong thiba amad ayat apan thoktana bagidama tongan pham singda security gi convoy sing leidi haina Manipur Police Control Room na makha tari Khetrigaw kendra gi mamang segi November dagi sahi asigi February phawgi napsa gi seng kendra asgi miyam da karama matam da pigadabano haina MLA Sek Narul Husan hairi hiramasgi mari leina nangasi Imphal iski Khetrigaw da leba MLS ki jumda pangtho kiba pawgi mifam ambada mahak na hai hauzik raija sa thokli batang du leita da bifim masina maram oiduna miyam na wadari ba si kongna na ba mari leina besna yengsin biduna phangpham thokpa wala horiba napsagi seng phangan biu asigumba laire basingi phangpham thokpa seng sing phangan bida thinthari ba sigi maram thidok pu haina so MLA na makata khi Ngasi malem ki autism numit asi Manipur dasu Spastic Society of Manipur amasung CRN kiane sindura ngasi nungtil palan tharom pangthokani kumsi segi numit asi hiramdi moving from surviving thriving autistic individual share regional perspective haivishini Imphal West ki langthabal kunjata pukui bazar leba Spastic Society of Manipur gi campus ta pangthokadaba tharomashida social welfare vibhag ki director ngangom uttam RIMS ke professor Dr. Lenin Amadi Spastic Society of Manipur ke secretary Ricky Laisram Saruk Yagani Tormashida Autism Spectrum Disorder or angang sige coloring amasung painting pangthokani Thobal jila ki Vidhan Sabha kendra taru ki oina lagleba Lok Sabha Mikal asij nagadaba EVM pet thamleba jila asigi DC office complex ta lairiba strong room taski manga gi ayupung mapan da hangdok lagani masida Rashtra Dal Singi President Natraga Secretary Singna Saruk Yarana Bajila Asi District Election Officer na Kangali Lok Sabha Mikal da mathau tawgadaba Kamjong Jila ge polling personnel sing training program mangara ukrul da leiba mini secretariat ki Kamjong election hall da pangthokre polling personnel sing asida Mikal pangthok pada sangba polam singi matang da fungyar gi SDO na training piki training aduda EVM sijina ba sil tawba yawn tongan ba makal gi training sing piki Jila asig oina nupi polling personnel marfuyona punna polling personnel sahum ngabhudrani thoi mikhalasta mathau tawgani Churachandpur jila ki assembly segment mari ani suba randomization chungrang jila asigi DC chamber da leiba mini secretariat complex pangthokre thoromadu outer Manipur parliamentary constituency ke general observer oiriba Ujwal Kumar na video conferencing ki kuthang yengsin ki Randomization pangthokpadu da additional district election officer assistant returning officer sing amadi nodal officer sing na saruk yaki jila asig oina ani suba tangkaki polling personnel sing training pibigi thabak tha asigi manga amadi tarukta pangthok lagani hairi
ताबीरिबा पाव असि आकाशवाणी इम्फालदगिनी था असि तरा मापनदगी हौदुना तांकक तरे लखथोना पांगथोकदौरिबा लोकसभा मेखलगिदमक राष्ट्रीय दल सिंग छंगनायब लुसिंगबा सिंगना मागी मिरेप सिंगदमक बोट खोमगी थबक तबना कनखलकली बीजेपी लुसिंगबा मसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी उत्तराखंड की रुद्रपुर बोट खोमगनी श्री नरेंद्र मोदी ना नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा केंद्र द मिरेप ओइरिबा अजय भट्ट की मिखलगी रैली द सरुक यारी केंद्र द कांग्रेस लुसिंगबा प्रकाश जोशी सु मिरेप ओइरी तुंगदा प्रधानमंत्री ना राजस्थान की जयपुर रूरल लोकसभा सीट की मिरेप राव राजेंद्र सिंह की मिखल की रैली द सरुक यागनी श्री नरेंद्र मोदी राइजा की मोदेरा विलेज दा नुंथिल पुंग अमा मखाइदे थुंगनी बीजेपी लुसिंगबा मसुंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नंगसी कर्नाटक के बेंगलुरु दा शक्ति केंद्र पार्टी वर्कर सिंह दा वांगंगलब तुंगदा सनापटना दा पांगथोबा रोड शो अमदसु सरुक याखी महंगना लोकसभा केंद्र मंगागी कार्यकर्ता सिंह दा सुवांगांखी तुंगदा श्री अमित शाह ना जनता दल सेकुलर के प्रेसिडेंट एस.डी. कुमारस्वामी का उनदुना हंदोल अनि नमिखल असदा पुना कैंपेन तौमिनबगी मतंगदा वारी सानगनी अमरोमदा कांग्रेस ना लोकसभा मिखल मिरे ओगेदबा दल असगी मी एनिगी मिंग नंगलो लाउथोक्रे मिरेप सिंह अदुदी महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा केंद्र दा अभय काशीनाथ पाटिल अमसुंग तेलंगाना की वारंगल लोकसभा केंद्र की कादियांग काव्यानी केंद्र के आर्ट साइंसेस मंत्री किरेन रिजिजूना हाइदी लेबाक असगी मफम क्यादा लाकदौरिबा था अनि मखा एस्ता का हेना साबगी फिबा मायोकनगनी न्यू दिल्ली दंगारंग पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा मंत्री न हाई लाकदौरिबा लोकसभा मिखल एस्ता मियाम असाबा मायोकनबदा तेंगबांगनबगी मतंगदा अखंग अहे क्यागा तानदुना ngaktoknaba thorang kya lokhatkadori amaromda indian med department हाई लाकदौरिबा नुमित हुमनी एस्ता लेबाक असगी मफम खदा का हेना साबगी फिबम लैगनी अदुगा नोंगचुप थंग हिमालय के सरुक्ता थास के मंगा फावबदना मया ओरप सांगदा नोंगसुगनी हाइरी भारत की चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अनौबा मतंगी क्रिमिनल नेटवर्किंग थेंगननबा अनौबा टेक्नोलॉजी सिंगसिनननबा वाफम फोंगदोखरे न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा सीबीआई देगी कुनसुबा डीपी कॉली मेमोरियल लेक्चर सरुक यारदना श्री चंद्रचूड़ हाई क्रिमिनल सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन तौबदा टेक्नोलॉजी की मरुइबा थौदांग यामना चावी पेरिस ओलंपिक गेम्स लिसिंगनी कुनमरीदा भारत की ओइना वेट लिफ्टिंग मसानादा टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट साइखो मीराबाई चनु मथनतम क्वालिफाइड ओइरे थाईलैंड की फुकेता चथारिबा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF वर्ल्ड कप तंगरंग मीराबाई चनुना नुपी की किलोग्राम 95 की ग्रुप बी इवेंटा अहुम सुबा अमद ओवरऑल दना 13 सुबा तादुना पेरिस ओलंपिक गेम्स की दमक क्वालिफाइड ओइखिबनी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट ngasi रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अमसुंग लखनऊ सुपर जायंट्स बेंगलुरु की एम सिनास्वामी स्टेडियम दा निबिदांग पुंग 3 मखाइदा सानरगनी मुंबई की वांगख्रे स्टेडियम नंगरंग साइडकिबा मैच ता राजस्थान रॉयल्स ना मुंबई इंडियंस पु विकेट 3 माइथि पीखिबनी थोइनबगी दमक सामगा 23 लौबा दरकार ओइबदा राजस्थान रॉयल्स ना पांदमद ओवर 35 गा बॉल 3 दा यौबंगम खिबनी स्लोवेनिया दा पांगथोकपा वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर ओटो सेप्ता भारत की टॉप सीट मानव थाकर अमसो मनुष साहा नुपा की डबल्स ता अनिशुबता होरे ngarang sadkiba फाइनल मैच ता मखोइबो साउथ कोरिया की किम अमसुंग पांगना सेट अहुम अनिदा माइथिबे पिरमबनी हौजिक अरोइबदा मरुयो पाउ अमुक हन्ना सिक्योरिटी फोर्स ना अकंगनबा पाउ म फंगबदगी ngasi ayo kakching जिला की मनुंग चनबा हियांगलम हिरानमै मोरान बलामिदा थिहुमबगी थबक चथबदा खुसुकुलाइसिंग फागतख्रे ngasi malemgi autism numitni numidasi manipur daso tungan mafamsingda pangthoknari lakadar lok sabha mekhal gi dama प्रधानमंत्री यावना राष्ट्र दल सिंगी संगनारेबलो सिंगबा सिंगना मागी मिरेप सिंगी दमक बोट खोमबगी थबक तपना कनखटलकली अमसुंग लेबाग असि मफम क्यादा lakadar बे था अनि मखाय असिदा का हेना साबगी फिबम मायोक नगनि हाइरी पाउलोइ जरे